كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلقاتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى. الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo nijir. Sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffannee qophii jaarmee bultii islaamaa isiniif dhiheessina. Murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. warra dhugaan wal jaalatu, Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان لقفتوتا تلفزيونين رولدادا خيري خيس ربين أولتي سنابل جادا قبل سكنتا كينيات دبر سكنتا أدت جاللا إيانو تكفادا لكوف سقلمي إبجها في تربات مئفر duuba waan jettu gabaabinaan iyyattuun tun jechuudha. Ani eega bultii ijaarradhe waggaa 5 caalee jira jette. Biyya Arabaa kana keessatti hojjannaa jaarsa kiyya waliin yeroo takka walitti dhufna ji'arraa jette. Ilmoolleen arganne rabbi na kadhadhaa jette. Dura dalayduu ta'urraa dalaysiistuu rabbi isinaa godhu jenna. Yaa ummata keenya hojjattuu ta'urraa hojjata ta'urraa hojjachiistu rabbi sinaa taasu jenna. Taasisni akkasumatti ilmoona kadhadhaa jette isin ilmoodha iyyatte jala buusii du'aayii gooneef jechuudha ta hojiitis ilmoo imaanaa ilmoo rabbi beeytu ta haadha abbaa beeytu waladun saalihun yad'uu lahu ka rasuulli jedhasan ilmoo gaarii ka rabbi isinii kadhatu yoo isin dura godaantanis akkasiitiin isin gammachiisu jenna. Duuba abbaa warra kiyyaa duraan hedduu na jaalata. Yeroo xiqqoo booda ammoo natti jijjiirameeti jira. Zamana kan akka durii hin jiru jette duuba. Waa walirraa isin duyda garagalchu rabbi isinirraa haa garagalchu jenna. Rabbi wal isin haa taasisu. Wanni wal ta'urra diiniif duniyaallee namaa tolchu hin jiru. Wassulhu khayrun wal ta'utu waa hunda keeysattuu jechuudha wal tahutu walii galutu irra caala. Wal dhaburra ikhtilaafni yookaa wal dhabbiin aslu kulli sharrin jedhan. Cufti dharaa cufti rakkoo wal dhabbirraa madditi. Rakkoon gosa qabdi. Gosa isiitiin bifa isiitiin wal dhabbiin yoo argamte rakkoon hundi achirraa madditi. Achirraa deemti jechuudha. Al-khilaafu aslu kulli sharrin jedhan duuba. Warwaatiin xallee gadi ilaale. Khilaafni faallaa deemuun hundee cufa sharriiti. Sharrii hunda isa fida jechuudha. Sharrii hunda isa fida. Wal hamatuu fida. Wal arrabsuu fida. Wal kijibsiisuu fida. Bal wal hatuu fida. Wal shakkuu fida. Wal ajjeesiisuu fida. Wal waanyuu wal hasaduu fida. Waa hedduu fida jechuudha. Aslu kulli sharrin jaarmaya duraan jiru diigutti fida. Diini balleeysutti nama geeysa. Duniyaa balleeysutti illee nama geeysa. Al-khilaafu aslu kulli sharrin. Ilmaan nagayaan duraan waliin guddisan fashalsutti nama geeysa. Yooka gara abbaa gortee yooka gama haadhaa gortee. خلاف جدو خيساني ربي هابا ليسو جنة دوبا وان جدو
waanuma xiqqoo wahiit irratti walitti bu'uun heddummaata jette afaan wal butu tokko jira ba shayxaanni gartee isee jidduu ilma namaa kanatti akkana naan jette jecha takkitti isan ni sharafa laal shayxaantichi tanaba kana naan jetteemi tanaba kana naan jetteemi atu tanaba kana naan jetteemi jettuuni jaani bargamanaalle jara lameen akkasii walitti bobeeysa walitti isa hanga jarri lameen adda baatutti jechuudha shayxaanni sireedha qaba bahara keeysaa siree qaba je nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam siree isaa bahara keeysaa taqabu tana irra taa'ee guruba isaa ajaja garabitti ajaja deema bobba'a jaan banii aadam kana deemaati adda facaasaa jaan duuba gingilcha adda wali buusa guruba isaa ergee gurubni isaa yeroo dacha'an maal je'aniin ani akkana dalage ani nama waltumsiise ani nama achisiise ani maal godhe hundinuugaa waan dalagan himatan jechuudha maal jedhaan kun ani hanga jaarsa jaartii gargar baasetti malee sittin dhufne jedhan duuba hadiisa muslimii hadiisni يدع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة كفتنة أكان قدتو قام إسادة الرديات درجات بركة ججو أعظمهم فتنة دوبا حنك جارسا جارتي غرغر باسوت أن ستين أفني كجرو سانتو درجة قد إسا برتك أبا أنت جاني بر سي أريفين جبان سي جان ججو وفتي ديسا دوب وفتي أسديسا ججو kanaaf shayxaanni jidduu jaarsaa jaartiidhaatti haalaan hammaata kanaaf uf eeggadhaa didaa jalaan banina waan inni banaa jedhu akkana jiin akkana irra deebis tanamaas hin jette akkana jiin je'ee ka shayxaanni afaanis guuru didatis didaa isin lachuu walii didaa ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال فيقربه ويدنيه ويقول نعم أنت جانبر والروتا قرتي أدى كإني رقت ديك أنا كان دلق ما الدليد وما دلين أنا كان قد وما دلين وصوما أكسي تتروفان توكو اتروفي مال جان أني هنك جارسا جارتي غرغر باسوتي ستن رفني برجان دفع جاسي سلوفي أنت جيو في دي فتدوبا درجاك النبجيجو انتبهوا في قدا دوبا قرتي ومتي قوتا كرت ولتبوا ولا جتو بليت انتنيتون أفا والبون ومتي قرتي جيجو سيد waan godhe shayxaanni isiillee isiinuuf himtee jirti telefoona irra gittim godhee cufa jette laal mee akkatti isii kasaarsuuf deemume mee haati manaa ta haadha manaati jedhee an abbaa manaati jedhee haadha manaa godhatee itti booharu ka waa hunda isii bira ol kaayatu ka itti obsu ka itti dhoyfatu ka itti obsatu yoo telefoona gittim irra goote ati kabajaanaan qabduun isaa waan soba ta'e miti nama kabajan tokko kophee miilarraa baasanii faana qullaan oofan nama kabajan tokko qomarraa keeneteeraa baastee qullaan ooftu qabbana keessa nama kabajju tokko isaa sitti ol deemutti jiru rooba keeysaa dukkana keeysaa qabbana keeysaa hulaatti gad hin cufattu jalaa bantee dhiyeeffatta malee isii nama hulaa ofii cufatte gittim meeseen isii argaa balbalatii dhiyeetteeni bar telefoona cufachuun akkasii beektuuba kanaafuu rakkoo guddaa si bira jira boleetti teenya sirraa dubbiin akkamitti isan aarsine yeroo kana ati nan kabajju akkamitti isin hin jennere yeroo aarii narraa gale an ammoo itti dawwalaa jette inni narraa cufata guyyaa sadi fa narraa cufata yeroo aariin gartee narraa galtee itti dawwale telefoona na jalaan kaasu taraa dura hulaa cufatteemi taati goota san caalaa si karaa baneefi karaa telefoona cufatu si garsiise aarii gartee ati itti cufteen dabalatee guyyaa hedduu sirraa cufachuun isaa ni argama jechuudha. Mee maal naa dhaamtanii jette wanni si dhaamnu si lolus lolamiif si gorsullee gorfamiif si miidhuu miidhaa suutaan namii ta'e itti himadhu si beekuu dhabuu namoota inni kabajutti himadhu haala saniin jiraachuu kee barbaade ariita jalan deemin laa taqdab faraddada miraara yoo aare itti cufadheeti yoo aariin irraa galte jalaa banaadhaa jette ati laa taqdab ولك الجنة نبي كنيا عليه الصلاة والسلام أكنجي حديث صحيح كيستي لا تغضب لك الجنة جي أبو جنة السجران آرين جاني بر جنة أرقتان آرين حديث برا كيستي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له دلني على عمل يدخلني الجنة جنان حديث أبا هريرة كيستي
دلقاتك كجنة نسينس سورة نكاج الشي جيني بر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة هن آرين جنة أرقاتها جين osoo namni hundinuu bikka tana fahame silaa xiinxallee hubate aarii fagootti ofirraa dhoorga jechuudha. Hin aarin bikka itti aartu sayyoo dhugumaan aariisan wal kaazimiina alghayza wal caafiina can innaas warra dallansuu liqimse ka irra namaa dabru ka rabbiin jedhee faarsan yoo warra san taate maal argatta walaka aljanna jannata argatta hanga kana yoo silaa fahamne anin aara an aariin danda'u an akkasi jechaa waan oollu jechuudha. Yeroo wanni si aarsu dhufe ofirra yoo ejjatte walaka aljanna. Allahu akbar. Kanaafuu waan sin jennu obboleetti teenya aartee telefoona jaarsa keetti irratti cufatini walakil janna jannata siif jira sin jenna hin dallanin warra waan dhagaheen fayyadamu rabbi si haa taasisu gaafatte waan gaafatte kana deebisaa argatte hojiirra oolche. Warra kiyya gargaaruudha fedha inni mallaqa walirraa haa kaayannu naan je'a jette bika kanatti illee wal dhabbii qaban jechuudha. Warra kiyyan gargaaruu fedha inni mallaqa walirra kaayannee waa godhanna je'a duuba warra kee gargaaruun gaarii atis gargaare inninis warruma isaati warri kee haa gargaaru rakkataa rakkina keessatti hin dhiisina ammoo warra namaan beeyne jira duuba warra nama kana namooma isaa irraa fuudhee darajaa harreedhaa geeyse harreewuu gartee warra duyda malaaxaysee akkasuma itti fe'atu jiraami warra nama adabu jira warra keessan akkasii rabbiin taasisini yoo warra akkasii ka isin adabu ka isin hin beeyne ka biyya arabatti isin gubataatuma ka isaan waan faxaranillee numa qaban waa lafa buufatu isin kutan taate suutaan nama manguddoo itti himi itti ergi waan isaanii ergitus kophaa godhii ta'u olkaatullee kophaa godhi. Jaarsi eega jaarsa kee ta'e si dhoorguu danda'a qabeenya kee bikka feetetti akka ati kennuu hin dandeenye bikka siif toltu ta maslahaa sii qabdutti akka ati kennitu horii makee jechuudha. Horii kee nyaachuu hin danda'u hayyama kee malitti garuu ammoo akkuma argitetti ati olii gadi karaa feete kennuu irraa si dhoorguu danda'a. طيب لا يجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها. حديث عبد الله بن عمرو أديس كعب بن مالك كأديس عبادة بن صامت كأديس حديث إمام الألباني صحيح يقول أكنج حديث كان كيست إن تلتك في نيممو وكنون رئيسي خيستي رئيسي الرا حي مجارساتي ملك نون نيمموف يو جارسيني كايسي لا هندور فتج يو نكايسي لا هندور فتج كناف قبيني كنياتشون دندو غرو خرات التكني تتسي كنترولو دندا جيتشو كنافو كنترول قبمو فيك أبدا سنجن warri kee miidhamaa yoo ta'e miidhaa warri kee itti jiru san si gargaaruu qaba inninu warra gartee inninu ilma isaaniiti haqiiqatti miidhaan yoo ka itti jiraatu taate kana fakkaata deebisaan kee rabbi si haa gargaaru jenna. Iyyannoo lammaffaa dhaddachaa jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 679 iyyataan kun waan jedhu an eega fuudhee waggaa 2 ja'a. haadha mana tiyyaatiin akka wal'amnaa wanni wal na dhabsiisullee mata jabeenyaa jedhuuba mata jabeenyaa gaanagaa isuma beeka malee nuti wajjin hin beeynu namni gariin ufuma mataa jabaatee mata jabeenya ofii arguu dhabee ka isii qofa arguun isni mala haqiiqatti akkuma inni jedhu kana isiin mataa jabaatullee ni mala jireenyi mata jabeenyaa mataa nama bobeessa dhukkuba surrii namatti ta'a. yaada halkanii guyyaa namarraan buune namatti ta'a. Mata jabeenya isii kana waliin rakkatuu cinqamuu hiraaruu yaadda'uu himatee jira. Nama gorsan fudhanne kawaa takka gartee toltuu inni yaade hin fudhanne godhee himatee jira. Na hiiki jettee hiikkaallee si hiika jedhee baay'ilame jedha. Kan hiikin ammoo si hiike na hiikteessa isiin jennaani kanuma hiikin kana si hiikee jeeni jedhe. Saahibban kiyyaanillee anjaartiin qabu je'aani jedhe. Amma ni keenyi kun ni jiramoo hin jiru namni kun tasgabbii qalbiidhaa hin arganne waan jedhu intalli naddeebuu feete na jaalatti anilleen ammoo gadhiisuun natti toluu dhabe garaa na nyaatti je eega atilleen garaa si nyaatte ni jaalatta jechuudha atilleen isiilleen eega si jaalatte wal jaalattani wanni gartee mata jabina jedhamu sun eega ka jaalatu taate sittuu mul'atu adabadhaa usaa hojjetaa jenna garaa na nyaatte jette
garaasi nyaachuun suni mata jabina san sibiratti laafa haa godhe garaasi nyaatte namni tokko guu garaa nama nyaate badii isaa sani danda'aniif sin jenna garaana nyaattee gadhiisuun fedhu atu jechuu jirta ima jabeeffadhu gadhiisin hin jennu nutilleen gorfadhu jabeeffadhu sin jenna jaartii isin si jaalatu atillee gartee garaana nyaatti jettu atis jaalatu jirta laftilleen isiniif ganama amma walis seentanii amata lama jechuu jirta hanga walitti dhuftan haalli keessan sirraa'uun ni mala mee jireenya gargariisan yoo danda'ame hambisa'a walit deebi'a bikka takka jiraadhaa laalame fagorraa mataa jabeenyu kun yoo walitti dhufan akkasumatti itti fufumoo ittiin fufu dhaamsi nuti siif kenninu kana li'annahu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedheen namticha gartee inna imra'atii laa taruddu yada laamisin intaloon tiyya harka nama isii tuqee ofirraan deebistuu namti jedhe tokko jira hadis Abu Daawudiitiif Nasaa'iiti intala takka nabira jira akkaan gartee gama kiyya jaalatamtuudha garuu harka nama isii tuqee ofirraan deebistuu maal kenneef murtii rasuulli qaala garribihaa ofirraa fageessi jeen qaala akhaafu an tatbaca nafsii lubbuun tee jala deemuudha sodaadhaa gartee jaalalatu itti naaf jira jechuu isaati maal jeerre rasuulli qaala fastamtic biha ayyee akkasuma itti qananii gaajeen nutilleen gartee garana nyaatte ati jette fastamtic biha siin jenna itti qananii gorfadhu ammoo mata jabinni akkasittillee dabree sillee mataan jabeeysine ilmaan teeysanittillee dabree akka ilmaan teeysanillee mataan jabeeysine mata jabinni kun xabiicaan tun masruuqaa hatamtuudha jedhan duuba atuu deemteeti booda xabi'aa san irraa hattee mataa jabaachuu eegaluun kee ni mala ilmaanis xabi'aa san fudhattee mataa jabaachuun ni mala akka dubbiin bikka saniin isin hin geenye rabbitti kadhadhu akka rabbi si laaffisu duuba intala tana hiike moon hiikne aniin kuni xalaaqni kun argee moon argamne ani hiiken hiike je'eeni kanuma hin hiikin kana waan jennu salaasun jidduhunna جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة نبي كنيا عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود في الترمذي في ابن ماجه أوديسان كيست أبا هريرة حديث إمام الألباني درجة إسا غاري قول كيست واسدي لغاني سيلن لغما قوسا يوكا كشنان تبني سيلن لغما جرجيرم تجد سنمال جنان نكاح سيقول يوجد أبان انت لو في انت بعد يوجد انجرو دبنا كسيك قلتم تاهدامي سيهيك يوجد نمتيجي ninta badde yoo jedhe hiikamte sideeffadhe yoo jedhe inta badde ogguu jedhe deeffamtee jirta hiikamtilleen sideeffadhe yoo ka jedhu taate kanaafuu baamni kun baaba taphatanii ni miti bikkituun lubbuudha jireenya lubbuuti tamni as keessa dhufuu hin qabu jechu sobni as keessa dhufuu hin qabu jechu qoosaan akka malee dhugaa malee bikka kanatti wani takkan dubbatamtu meelaala waan shari'aan jabeeysite bikka qoosaan hin hayyamamne bikka tamni keessatti hin hayyamamne dhugaa dubbachuu qofa ka shari'a namarraa jamtu laal bikka kana keessatti li'annahu jiruun jaarsaa jaartii jabdu yeroon xalaaqaa jabdu ittiin hin taphatan jechu sideeffadheenis lubbuu nama rarraasu kan deeffatiin sideeffadheetu lubbuu rarraasuunis hin ta'u kanaaf hiikamtee jirti eega jecha san jetteeni hangam turte jettee laaluun sirra jira gaafa gartee si hiike jetteen sanirra yoo gartee ji'a sadi yookaan xahaaraa sadi jenna xahaaraa sadi ka dabarsitu taate guutumattuu irraa bu'ee jira jechuudha. Maal godhuu qabda gaaf kana bimahrin jadiidin wanikaa hin jadiidin maarii haarayaa fi nikaya haarayaan fuuta gaaf kana yoo ammoo cufa yeroo isiin xahaarattee keeysatti yeroo isiin xahaarattu cufa takka takkaan sirraa buuse yoo jetteen xahaaraa isiin xahaarattu keeysatti adada isiin xahaarattu jechuudha. Cufa xahaaraa keeysatti xahaaraa sadi keeysatti hiikaa sadi takka takkaan sirraa buuse ammallee xahaaraa biraa eeggattee sirraa buuse ammallee yeroo isiin xahaaraa haydirraa qulqullooytee xahaaratte sirraa buuse jetteen gaaf kana hatta tankiha zawjan ghayrahu hanga jaarsa biroo heerumte yoo akka tasaa wal dhaban itti deebitee fuudhuu dandeeysa malee hanga gaafsan gartee haga jaarsa biroo heerumtutti jechuu gaafsan itti deebuun dandeessu ati hatta tankiha zawjan ghayra gaafsan garaagarummaa laali jechuudha gaafa xahaaraa hunda keessatti akka takkaan ati irraa buuste
yoo jaarsa biroo heerumte jaarsi sun gadhiisee itti deebite malee hin dandeessu isii walitti deebi'u. Yoo ammoo takkuma siike jetteeni osoo si deeffadhe hin jedhiin xahaara lammaffaa dhuftee dhumtee ta sadaffaa dhuftee dhumatte gaafsan bimaharin jadiidin wa nikaahin jadiidin nikaaya haarayaaf maarii haarayaan fuuta jechuudha. Akkanas hin jenna obboleessa keenya. Iyyannoo sadaffaadhaa waan jettu gaafattuun biyya Arabaa kanan ture asitti waa dalagatu jira. Namni tokko na sobee gubna natti dalage ilmoon garatti na hafnaan ilmoo san ofirraa baase amma diin baradhee zuumii adda addarra deeme waan san badii ta'u arge lubbuun tiyana rakkatte akkamitti harabaafadha maaluma kiyyaa ta'u jetti. Dura obboleettii teenya baga rabbi si dhaqqabe badii gaaf duraa saniin bagan du'in warra waan balleeyse baditti beekee ta'u batee seena'ee uf duba deebi'e baga rabbis taasise uf dhaqqabdee dhaqqabamte itti fufi ta'uu baatee jabeeffadhu siin jenna. Wanni sirra jiru ati rabbi gabbaruu malee istighfaara godhuu malee yaa rabbi naa dhiis jechuu malee wanni biraan jirtu. Rabbiin keessii dhiisa qalbii qulqulliyyoo ati itti achi deebite. Tawbatan nasuuxa tawbaa qulqullii ka rabbiin jedhe sayyoota tawbattee jiru. Tawbatan nasuuxa tawbaa akkana daymaa walalaa daymaa yookaan ka gagaan qabne jechuudha. Tawbaa isii keessatti sheenawuun nadaamayuun jiru maa waan akkasii dalage osoo dalaguu baadhe jette. قلبي قوتون قام ربي كيتيو ديبته ربي كي يتوب الله على من تاب ربي سيديس كان فوق قلبي كي رحمة ربي بالآتين قام تشيس سنجنة وفين دبسيني سنجن بلتي مجرد اجريت بلتي تربي سياجة بيسو بلتي مئيتو تدينا تدنيا تإلما انتلا تهورتي خيري دا تهورتي إيمان ربي سياتازو ين وبليستين ساقنتان كي جغر asitti goolabama nagahan oolaa nagahan bulaa jireenya khayriidhaa keeysa oolaadha bulaa isinin jechaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ma'a assalaam ila liqaa. Maasha Allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadoo rabbiin isinirraa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageerraa fayyadamu nu haa godhu. Egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaa keenyarraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna. Gama keessummeessuutiin Anfarhee Adam kutaa teeknika Nuurul Hudaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre. Hanga sagantaa soora qalbiitii walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa aakiraa argadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Nuurul Hudaa صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة